Thirikari yugite ni thiete na mbere na kugacirithia mihang'o ya uthurimi wa aria othe maraingira guku bururi-ini niguo kugiririria utheremu makiria wa murimu wa mpox riri andu 5 monekete na murimu uyu guku bururi-ini. Akiaria ari mwena wa Kutus kaunti-ini ya Kirinyaga hindi ya mucemanio wa kugacirithia ugima wa mwiri kanitha-ini wa ACK, mwandiki mukaru ministry-ini ya ugima Mary Muthoni augite ni megutigirira ati mihang'o ya guthurima andu othe aria maraingira bururi-ini ni agacirithio na aria moneka na dariri cia murimu wa mpox makaigwo keheri-ini na kurigitwo. Angikora nurona mundu arari na smooth face arafu one all of a sudden nagia na makwa anga ndukwambiria kumwiciriria ukamwira thindo thibitari na riu bandu bao mukinyire bakube muno ndukitheme banini. Muthoni augite gukinyiria riu andu 5 ni monekanite na murimu uyu guku bururi-ini. Murimu uyu ni nyitite andu 5 confirmation ni andu 5. Akenya ni mahinyiriirio gukorwo na umenyereri makiria na kurio makahura riboti na ihenya riria mona mundu wina dariri ihwana ta cia murimu uyu matura-ini. Ni body aches, ugakora wina ga sore throat, ugakora ukinuregwa wina fever, no ugakora kana rashes kana pimples ni ciambiriria kumira. Koguo mundu angigwa ena signs and symptoms ni ndingiboya muno mtu yoyote aende hospitali. Muthikafu wa kanitha uyu diocese ya Kirinyaga Joseph Karimi akioria a Kenya kurumirira mitaratara iria iraheanwo ni thirikari na o mundu agie na wigiririki niguo kugiririria murimu uyu gutherema. Guku a Kenya makiorio kwaga gwitikia ndeto cia muhuhu iria iratheremio nenda-ini cia ukinyaniria itaumite kuma kuri ministry ya ugima wa mwiri. Andu ni marorane urore mundu ucio ungi no muteithie kwimenyerera. Uguo ni wira witu gutigirira ati andu aria maroga kanitha ni marathomithio ugima wa mwiri na ni marateithio nigetha mature mena ugima wa mwiri na makarikia rugendo marona ugima wa mwiri. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Martin Munene.